Selopak kadang dibayar. Itu naon, Pak? Nyiram mau. Nyiram naon? Oh, cabe. Kayak itu terongnya. Oh. Pada diplak di mana? Di Lebak, Pak. Oh, di Lebak. Oh. Sayanya seueur eta bibitna. Alhamdulillah, Pak. Nih sahabat, di sini banyak tanaman-tanaman palawija seperti terong, cabai, dan di sini juga ada kolam ikan besar. Lihat sahabat, mantap kolam ikannya. Ikannya udah pada muncul ke atas permukaan tuh. Banyak sekali. Mantap sahabat. Menuju naon, Bu? Nyiram. Menuju naon? Nyiram. Oh, nyiram. Sanes lega ieu kebona naon wae, Bu, ieu teh? Jahe, jagong, teras cabe. Teras naon deui? Kacang paling itu. Oh, paling itu kacang tuh. Tuh sahabat, di situ ada kebun kacang tuh, luas kebunnya. Ntar kita lihat ke sana. Panjang ima bonteng di alam ge kos eueuhan si eta. Budak si Isum. Batur mangala bonteng dan rumah teh anu ru. Ieu mah eueuhan di korehan. Siria ini. Batur mah petik-petik ngeureun.
Ini sahabat, ini kebun kacang. Kebun kacang sahabat nih. Kacang panjang. Sini banyak sekali kebun terong, kebun timun, kebun kacang, kebun jahe. Lengkap sekali kalau di sini sahabat. Tuh. Kita tadi akal ini Pak. Sangu liwat ya. Sangu liwat. Asal lah, dah lagi semua. Tapi ring lagi. Kena ya ada kerapan. Terus apa kayak